Ngasigi maroiba pauda MLATS Shyam Kumar amasung Dr. Aibol bigi matakta thangkiba disqualification case Manipur Legislative Assembly Speaker na dismiss tawkre. BJP na center da sarkar pairakpa chahi ani makhai helaba phawbada Manipur gi kari thabak tawkhrabagi haiba praja singna chapcha na khangi haina Chief Minister Okram Ibobi na phongdokre. Amade Jananeta Irabona laikidabagi hufubaga manga suba ningsing thauram ngase Manipur gi mafam kaya da Pakistan na pangthoknari. Kurumjari ISTV ki pau miyeng tabiri basingbu taram nokchari hauzik pau sandong pijari. Matam sangna reserve tawduna lakiba Andhra Kendra ki MLA TS Shyam Kumar amade Oinam Kendra ki MLA Dr. I Ibon bigi matakta thangalaki ba dongan ba disqualification ki case mari judgment ngasi lakthoki bagaloinana member ani da thangalaki ba case ase merit leite haina Manipur Legislative Assembly ki Speaker TS Lokeshwar na dismiss tawkre. Casting asigi matangda Manipur Legislative Assembly ki Joint Secretary M. Ramanina ngasi thokiba bulletin part 2 ki matungina Kim Gangtena MLA Dr. I Ibol bigi mathakta English ngani taragamari da disqualification case ama thangatke. Petitioner ki makai dagi tarataruk suba Lok Sabha mikhang kamari lenana English ngani taragamari ki April amada Mission Land Sanjan Thongda outer ki mirep oiba JDU ki mirep oikiba Land Gangte ge Phiral Chingkhatpa ki thoramda Dr. I Ibol bina party ki chatna kangon gi wangmada atopa party amagi thabak thoramda yawi haina Assembly ge tribunal da wakatke. Thawang asi All India Trinamool Congress Party dagi voluntarily thadokpani haina lobayai maramaduna 10th schedule gi makhada mahapu disqualified tobi haina tribunal da thangatke. Amaramda respondent ki maikai dagi Phiral Chingkhatpa ki thoramadu All India Trinamool Congress amasung Janata Dal United ani gi marakta inner ki oina Janata Dal ki candidate thadoktaba maramna Trinamool Congress pa sogatpa outer dana Trinamool gi mirep leppa maramna maruk mapang oina thengnana bahaina yanakhiba amagi makhada matamadu ki election campaign committee Trinamool gi chairman TS Shyam Kumar khangna tanaraba matungda yaukibani. Thawamaduda JDU gi mirep sagatuna wangang khiba made Trinamool bu hunduna ngang khiba leite haiba wafam tribunal da thamke haire. Nakalani ki wafam tarba matung India ki constituency ki 10th schedule ki makhada thangalagri ba case asi merit leitaba maramna dismiss tawkibani. Amaramda Thamaiban Kendra ki MLA KS Joy Kishan Thongju Kendra ki MLA TS Biswajit Wangoi Kendra ki MLA O Lukhoina Shyam Kumar ki mathakta thangalaki ba disqualification case number 9, 10 amasung 12 Kim Gangtena Shyam Kumar ki mathakta thangalaki ba disqualification case number 13 su merit leite haina tribunal na dismiss tawkibani. Amaramda case MLA case Farana Shyam Kumar ki mathakta thangalaki ba disqualification case number 13 adudi petitioner mathana rule chumna handok daba masung lana lawrubadagi case adu file tawrubani haina application ama tharakuna petitioner ki council na case adu withdraw tawjarage harakpadagi case asi tribunal na close tawkibani hairi. BJP na center da sarkar pairakpa chahi ani makai helaba phawada Manipur gi kari thabak tawkhrabagi haiba praja singna chapcha na khangi haina Chief Minister Okram Ibobi na Congress Bhavan da pangthokpa Mahila Congress Campaign Committee gi mifamda phongdokre. Mana makata na haikibada Congress Party na chahi taragamanga sasan tawbada praja singda thamkiba thajaba sing mai pak na pangthokpa ngomkiba sing adu khanghanduna Lagriba Assembly Mikhalda Amukhana Miyamgi Seba Tawba ngamnanaba Congress ki karmi singna hotnasi. Congress Party na nupida sakti sinaba amasung decision making da yawhanduna manaba khunai ama semnaba hotnaduna lakri. Awang nungpoki state singda thabak mapung phana tawba ngambase Congress sarkar na oire. Congress Party na aranba propaganda sagatuna vote khomba tawroi thabak na utkani haiki. BJP na chahi ari makhai sason torpujida laudam lawi Haidam Hai North East ki kari tawkrage ba moina hujik phawda tharai ba Union Minister mayam singse mohoi Union Minister moin lakpanina akoi state government na tawbam thokpa protocol gi khangde gari gi khangde state guest oina declare targa tawriba mayam singse akoi di kari kano khadi tawrdo boininge ba khangde matung da kari torgadom no
प्रजासिंगसी मोई वखंदा यामना अपंगबा कैसु खंगमोई हाइदना खनबा मदुदी आईदी लानगनी हाइदना आई मयाम पुनमक्ता आई अपील तौजनिंगबनी अखोई अपिकपा रिसोर्स यामना मरांग कायना लेजदबा अदुगुंबा स्टेट अमा ओइजरगसु अखोई व्हाटएवर अखोई स्टेट सिदा एंटाइटल तौबा अखोई फंगफम थोकपा स्टेट सिगी फंगफम थोकपा अखोई रिसोर्स अवेलेबल दु अखोइना यामना सेक्शन न सिनरगे तौखिबा थबक मयाम पुनमक्सिंगसे मणिपुर की प्रजासिंगदा अमोहन पाउदमगा लाकदोरिबा 2017 की अर्ली पार्ट तौगदोरिबा स्टेट असेंबली इलेक्शन से मसी माई पाकना मणिपुर की सेवा अमोहन तौब ngamnanaba होनसी Ngasigi mipamaduda MPCC ki President TN Hauke, Deputy Chief Minister Gaikhangam, All India Mahila Congress Committee ki President Shobha Ojha amade General Secretary Janjum Itena Maroda Mir Singh oina sarukyake. Deputy Chief Minister Gaikhangam na haikibada BJP party asi divide and rule policy da thajaba amade democracy ki wahan thok khandaba party ni haibase makhoi ki thabak na chapcha na udle haike. Leader Sarib go Congress Party dige expire tore phin ba yadre sa ba yad hidani han hunjit kharbado asomda sari makoi giraroi go matam han bu hirak sara bade laina laitung henjin du laiki de bata achum wa aphaba wa ta haiduna party sigi interest na tele bahag sigi interest ta siri batang tak state asina how does the living Tamasida? I call it Evakashida alternative. I'm a political Congress, nothing. Marabana Congress, Kani Singha, I call it Paja Singha Chumba, Pausin, Pitana, Lakata 2017 election. Lady was 16 Punamakse. I call it Loinama Lombagi, Shipunamakse, Panganaba, Maduki target, I call it Maduki objective target Tamakanda, I call it Punamak. tum sa thakpa pothap khangdana sangsim matam oire Kamare Jananeta Irabona Lekidabagi humfuga manga suba ningsing thoram Manipur ki mafam kaya da ngasi paksana pangthoknari thoramasiga mari lenana Irabot celebration committee na sinduna numit asibu State Mount Day haina Irabot Bhavan da pangthokhi thoramatuda Kamaret M Ibohol CPI Manipur State Council gi Control Commission ki chairman Kamaret B Sharma ICC के चेयरमैन कमरेड थोइबा CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल के स्टेट सेक्रेटरी कमरेड डॉक्टर एम नरसिंह डिप्टी सेक्रेटरी कमरेड एल थोइरेन कमरेड एल इबोया में यावना मियोय कयाना सरग्याखे लैखिद्रब इराबोट की मफमदा लैशु कत्तुना इकाय खुमनबुतखे कमरेड इराबोट का यामना नकना चटमिनरंबा कमरेड एम इबोल ना हाइकिबदा इराबोट असि जात बिजात खाइदबा मियामगी असेंग बलुचिंगबा अमनि हाइके Family, primary, Mary, no, the Amukashu, Martin, Rajaka, Lamyan ba Irabot na laikidabagi humfuga mga subaning sing thoram asi Lamyan ba Hizam Irabot Celebration Committee na sinduna maki pona from Lamdam Pishum oinam lekay desu pangtokhe miyam na Irabot ki murti da laishu katuna ikay khumnabutke thoramatuda PDA ki chairman Timangi Babu Imphal College ki Professor K. Saitajit Singh Human Rights Commission ki hanagi member NG Nongyai Advocate K. Sanjoy amasung Irabot Memorial Charitable Trust ki President H. Dilip Kumar na maroiba Mir Singh oina sargyake Lamyan ba Irabot asi maithong yamba mi ama oibagi gun kaya na laitenglaba miyoiba jati bu yokhat khiba luchingba amani haina wangan khiba singna phongdoknaki Lamyan ba Hizam Irabot ki humfuga mga suba laikidabagi kumon thorungba loinana ahanba state level open ishay changdamnaba ama GM Hall da pangthokre Manipur Proletariat People's Democratic Union na sinduna pangthoki bathormaduda MLA Dr. I. Ibol de MLA R.K. Anand Union ki President N. Megachandra Susarugyake MLA R.K. Anand Hauziki Aikhoigi Mirol Lasina Aikhoigi Matam Loire Haiduna Tungi Khandaba Yaroi Tungi Damak Karamba Manipur Ohensike Hairabade Miyam Gidamak Kathokiba Irabot na Mangjaramba Mang Adu Thabak Oina Pangthokpatai Phongthoki
national character of jati ni we character we national unity la na si sin sa ka ni rum se ba se mamani yaw yaw ko na we pura ma se mar ko su a ki ko ko da pu yin na pa sa na ye lai ko kai ri ya ki tuan communities में हम community ना एक ही है ऑफिस लाता रह गई मुझे कोई नलियान में जिसे मेरा ने कोई मामा कोई पुनः मंगल नरी मंग से मंग है हुंफुगा मंगा सुबह लमयान दे जमी राबोट लेखिदबगी निंगसिंग निमित थोरमसे इराबोट मेमोरियल ट्रस्ट कैबीना सुसिंतुना कैबी मना चिंग अमसुंग कैबी खुलेन कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरे कैबी मना चिंग द लेबा इराबोट निंगसिंग खुबम अमसुंग मितमदा लैसु कतुना इकाई खुनहुतखे थौरंग मरी लेनना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी एल सोटिन कुमार न फोंदोखिबदा इराबोट की इहौगा कैबीगा ततना थानबे याद्रब मरी लेने माकी मरोइबे इहौ कयागी खन्ननेने मफम असिदा ओइखिबगी वारी ले माकी खुबम ओइरिबा मनाचिंग असिमक मरोइबा मिफम कया पांगथोखिबा मफमने माकी खोंगुल लिदुना माकना पामजरम लंबीदा चटपदा मफम असि कांदुना चटलबदे मपुंग फारोय हाइखि थौना लेरबा लमदम असिगी अहलमन कया जननेताग लोइना होबा वाई कयाना वाना होनबिदुना मफम असिदा महाकी निंगसिंग युंबी यमा युंबग लोइना हौखिबा चहीदगिदी महाकी मितम अमसु मफम असिदा हिनमंगंबगी अदुगुंबा थौना एकोई लमदम असिगी प्रजा मियामगी अचौबा दायित्वदा लौदुना लेरे तुंग कैबी खुलेन कम्युनिटी हॉल द पांगथोकपा थोरमदा सोटिन कुमार स्टेट प्रेसिडेंट एन राशि मैते लौसाल की प्रेसिडेंट एम चुरामनी थबक्तगी पथारबा जीपी मंगलेमजाव हानगी सीटीपीओ महिंद्रो नचिंग कयाना सरुयाखे थोरमदुदा लांगोल कारण चंबे येकपा फिराल तंखाई पाइहंदुना अवाबुटखे प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन मणिपुर अमसुंग लमयान द इराबोट निंगसिंग थोरम ऑब्जर्वेशन कमिटी हैरोक अनी न सिंधुना हैरोक पार्ट 2 देवी लंपाक पांगथोखरे थोरमदुदा कमिटी की कन्वेनर डॉक्टर वाई मनी खुमन ऑब्जर्वेशन कमिटी की कन्वेनर धन लुवांगचा प्रधान टीएस धर्मेंद्र हैरोक नगर पंचायत के काउंसिलर के एच नोयोनसु सरुयाखे थोरमसी के सरुकमोइना महिरोय सिंगना लेबाक निंगबा सैरेंग चांगदमनबा मदे मैरा पाइबगी अमसुंग महिरोय सिंगना मास पाट चतुना लमयानबगी फोटो द सेलुट पीखि इराबोना लेखिदबगी चही हुंफुगा मंगा सुबा नुमित कमरी लेनना जुगोल साइना मणिपुरी दा हंदोकपा रशियन रिवोल्यूशन दा वोल्शेविक पार्टी की थौदांग हाइबे लाइरिक अमंगा से गवर्नर मनिंग लेबा मियाम पब्लिकेशन ऑफिस की ऑडिटोरियम दा फोंख्रे थौरमदु दा इराबोट फाउंडेशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर युमनाम इबोपिशक मणिपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कांगजम चाउबा इराबोट सेंटर फॉर मार्क्सिस्ट स्टडीज की डायरेक्टर सरत सलाम अमदे मणिपुर सर्वोदय मंडल की सेक्रेटरी टीडी निंगोम्बा लोइनना डॉक्टर चिंगलन मेस्नाम मरुइबा मियोसिंग ओइना सरुयाखि लुपा लाख 50 रोम चंगना साबा सीपीआई बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ऑफिस अमा सीपीआई की स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर एम नरना डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंग चनबा बिष्णुपुर खोरापमदा संगाख्रे थौरमदुदा कंस्ट्रक्शन कमिटी की चेयरमैन सु ओइरिबा ngaseppam manglem lamasibu donate tawkriba KH Kulasing loinana district asigi manungda leiriba CPI की कमरेट के आसु सरग्याखे ऑफिस संगाबका लोइनना इराबोट पुनिंगसिंग बगी थौरम अमसु पांगथोखे लैखिदबा लमयान बसिगी मफमदा लैसु कतुना इकाई खुनबुतखे ओपन भवन हाइना मिंगथोनबा संगरेन नसी संगाबगी थौरम मरी लेनना डॉक्टर एम नरना ऑफिस असि लेबना इराबोटना पामजरम वखलोन अदो अखोई पुन्ना चटमिनबा ngamnaba honabada achouba mateng ama oiragani ऑफिस असे लैखिद्रबा हाना मणिपुर सरकार की मिनिस्टर ओइरंबा पीएच पारिजात सिंहना उरेप उयोंग तमलंबनी हाइकि कुमोन पालोन असिदे कोइना नौहौना वासक जरगा मैम मणिपुर प्रजादा दोइना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की प्रजा सिंदा असिदगी कथुक जरबनी मणिपुर की इना खुलबा कल्चरल हेरिटेज की दमक चौथुक सब फावी हाइना गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्तुलाना फोंदोखरे वाफम असिंगासी महाराज चंद्रकृति ऑडिटोरियम पांगथोकपा इंटरनेशनल फ्लूट फेस्टिवल की मरी लेनना इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन रीजनल ऑफिस शिलोंगना डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर की मतेंग लोइनना पांगथोखिबा फ्लूट कंसर्ट अमा हौदोकपगी थौरमदा फोंदोखिबनी
इटाली बासी खोंबा अर्काडियो बराक्चिगलोइना भारत की पंडित जितल जोशी, विश्वनाथ पॉल, एल ब्रजकुमार जी लोकेन शर्मा यावना मखोई की परफॉर्मेंस पीबा की थोरम अदुदा पद्मश्री अवार्ड खैत्रीमयम थोरानी साबिसु सरुयाके थोरानी साबिना फोंदोखिबदा मणिपुर कल्चरल यूनिवर्सिटी अमा लिंखत्तिबदा गवर्नर पु अपेनबा फोंदोक्लादुना मसिना लमदमसी की नाट कल्चर बु पामजब मियोसिंगदा हेन पुंगनिंग थोगतपिरे हाइबा वाफमसिंग फोंदोके चीफ गेस्ट होइना सरुक याकिबा गवर्नर नजमा हेप्तुलाना मखाताना फोंदोखिबदा मणिपुर असि कला संस्कृति के मरा ताना लैरबा लमदम अमनी मसिबु योखनबा होनबा हाइबसि मियामगी चावरबा थौदांग लै हाइके. And I have also said that Manipur is one of the province of our country which has got the deep roots of culture, art, music, dance, and we are very proud of our cultural heritage. Maulana Abul Kalam Azad, my granduncle, who established Indian Council for Cultural Relations, had said when he was asking the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru to inaugurate the ICCR, he told the Prime Minister the cultural links are much more stronger than the diplomatic and political links. लाकदौरिबा तरामाथोय सुबा मणिपुर विधानसभा मिखलदा सिंजमे केंद्रदा बीजेपी की मिरेप ओइननब होनरिबा ओइनाम रमेन गे बूथ लेवल कमिटी मिफम वाइकोम लेकाय पोलिंग बूथ 13/24 की ओइबा मिफम अमा समुराई लापम मानदोपता पांगथोखरे मिफम अदुना ओइनाम रमेन बु अमत ओइना सौगत पहायने यानखरे मिफम अदुदा वांगांग किबा सिंगा फोंदोकनखिबदा कांग्रेस सरकार ना मतम सांगना पालकपदा केंद्र सिदा चाखुत थौरांग की थबक थिनथरे हाइना फोंदोकनखि मिरेप ओइगदौरिबा रोमेना हौगलकलिबा लारिक लासु हैरबा नहासिंग अमदे लाइरबा सिंगी वाकतफम लैत्रबा हिरम खुदिमक्ता सोथरबा केंद्र असिदा अवोनबा मपुरकनबा महाकना मिरेप ओइना चोंथोरकपनि फोंदोकि तसेगा बीजेपी की टिकट पीबा हाइबसे अखोइगी लाफिरमबा अखोइगी सेंट्रल की प्रेसिडेंट श्री अमित शाह ने हाइबिरबी अखोइगी बीजेपी की टिकट दी हाथ यावरबा मिनिस्टर ओरमबा कई लेते मियाम याबा ताबिन याबा मन अपन सर्वे रिपोर्टबसली मसी रिपोर्ट मनुंगा कायनी पॉपुलर होइबा मसिंग याबा टिकट स्टेट बीजेपी की एजुकेटिव मेंबर खुराइजम लोकेन की नोम की ओइबा बूथ लेवल मिफम अमा वांगोइदा पांगथोखरे केस लोकेना केंद्र सी लंबी थोंग मियाम की थकनबे सिंग यावना हिरम कयादा अवात अपाना थल्ले चौकत थोरांग की तबक सिंग मवोंग मदिल ताना तौबिना हाइजबदा लान पाथोकपा केंद्रनी हौजिक्ति मिखल नक्सलकलबनिना अचुंबा साबसिंगदगी चेक्सिनबियु हाइखि DIPR की स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म ना चिंगी मफम सिंगसु जर्नलिज्म की फिबम फगत हन्नब पांदमदा अहनबो इन लौखटप खोंथांग ओइना नुमित तरेनी की ओइबा न्यूज रिपोर्टिंग के वैश्विक कोर्स अमा ngasiदगे उखरुल की हमलै खोंगदलेबा PTA हॉलदा IPR की डायरेक्टर मेघचंद्र कोंबम न हौदोखरे थौरमदुदा मणिपुर हिल्स जर्नलिस्ट यूनियन की प्रेसिडेंट शोथिंग सिमरे उखरुल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थोसांग सैजा IPR की डिप्टी डायरेक्टर सुकरिबा कोच कोऑर्डिनेटर CH नोयन सु सरुयाके कोर्स असिदा नुपी मरी यावना म्योय कुनगमरी ना सरुयारे डायरेक्टर मेघचंद्र कोंबमना कोर्स असि जर्नलिज्म की स्टैंडर्ड हैंगत हनबग लोइनना चिंग एरिया दा मीडिया बु पामजब नहासिंबु जर्नलिज्म की मतंगदा अवेयरनेस अमा पीननब पांगथोकपने मसिगा चपमानब कोर्स मथंगी थादा सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा पांगथोकने मणिपुर दा जर्नलिस्ट सिंगी मसिंग हेन पुथोकपा तंगाई फदे हाइकि
And this is the first time that we have conducted the short-term course in the district headquarters. The objective of the course is to raise the standard of journalism and to create awareness of the journalism among the young media officials in the area of Manipur. Such a similar course will be conducted in Senapati in the next month. Manipur University Authority na October Mari da Phamgadaba Academic Council Mifamna Lisingani Tarataruk Taratere ke Academic Session ge Tongan ba PG amasung atay course singe admission ki matangda Aroy Bawarep ama Lauragani Haibage MOU ama Manipur University Entrance Exam Demand Committee ga ngasi taunare. Academic Council sida chapcha Bawarep ama Laubang Amdragade Committee na pukatkiba matungina BC masamakna Academic Council da University ase Pungtin Tinjinabagi Pukatani Haibagi Tazaba Supirak Hari. Jose, Bawi Mastan at Embremtang Luminasi. Breaking Matunda Mukanata Nokcheri Makatava Pauda. English Singani Kunganito Fabi Manunda Ministry of Power na India da May Siznabagi Chad Taramanga the Gikun Fauba Renewable Energy the Siznana Pakalak Patharangi Manumtana Solar Rooftop Project in Matunda Public Hearing among us Hotel Classic the Pantokray. Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur and Mizoram na Sindana Red finalized Taunana Bapangtukiba hearing Aduda Commission ki Chairperson R.K. Kishore, Chief Engineer Lalchar Liana, Assistant Chief Engineer S. Thantiangan Amade Manirada Director L. Manglem Susaryake. R.K. Kishore na ngasi pangtukliba hearing asigi matangda Paumi Singda Manipur gi megawatt chamagasuk na mga gi chakthung pangbada Chada Humpuna Solar Roof Chada Nipuga Mangana Solar Panel dagi oigani Masi matanda Red Aroiba Amma Leptok Nanaba hearing asi pangtukpan haiki. Maishe, dia time dia kuna sina dana great to web jana to web aduga ngang dana ai keno dege kui utility dege na chaga kui port department or keno sing this janitor sing dege mai location away aduga ani ki difference hai mashi amai to no pesa se kyam later kamar logo dege have to give maram da tarif finalize to ba khana bane ga si keno se adugi to meeting ne Electoral roll da Ming Hapchin Bamasung Chumthok Pagi Thabak Makatana October Aniyama de Kungamatwe da Pangtukadori Sida Miam na Salki Atuna Asing ba Electoral roll Ama Ohenba da Mateng Pangbinaba CEO Manipur BK Devangal na appeal Tokray. Manipur Secretariat South Block ki Conference Hall da Pangtukiba Paugi Mifam Amada CEO na
लिसिंग अनि तरातरक की जनवरी अमदा फोंगदोरिबा फाइनल इलेक्टोरल रोल असी असेंबा इलेक्टोरल रोल ओहननबा थबक असिदा पॉलिटिकल पार्टी सिंग इलेक्टर अमदे स्टेक होल्डर खुदिमकना सरुक याबियु इलेक्टर अमना मफम अमखक्ता लेननबा खोंथांग असी ऑनलाइन की खुथांगदसु यागनी अमरोमदा लिसिंग अनि तरागतरेता पांगथोकदोरिबा मिकल असिदा ERO अमदी ARO अमना केंद्र अनिदगी हेना मथौ तौहंदनबा अहेनबा ERO अमदी ARO कुंथ्रामापन हेंगत हनबिनबा इलेक्शन कमीशन दसु हाइजखरे हरि final electoral roll which is going to be published on 2nd of January, it is error free. This error free electoral roll is a must to ensure a free and fair election. That's what we are aiming for, and with the help of and through the media, I would like to make appeal to all the electors to kindly come forward and help us in purifying the electoral roll for special summary revision with 1st January 2017 as qualifying date. Manipur da bangi chanabi asin taba atopa pambay malahna bagi miyam wakal tahna ba wangang da khongchet ama October anida Imphal da chatkani hari Manipur Press Club ta pangthukiba pawgi mifam amada Progressive Manipur gi President Lairenjam Niranjana bangi mahutta miyam soktaba atai pambay ama thinaba miyam gi oiba mot lauduna awareness khongchet asi pangthokadabani खोंगचत असी थाउ ग्राउंड दगी हौरगा इम्फाल गी अकोइबदा चटलबा मतुंग मियाम गी खन्ना नैनबा मिफम अमसु पांगथोकनि हारि थाउ ग्राउंड पुयाथों वहें लेकाय के संपाद अदुगा थाउ दहलपा अदुगी ममांगदा अखोगी एक्सपर्ट्स करना वा करना ngani मोइगी राइट खरा ताननी को एनी वन फ्रॉम द पब्लिक सॉल्यूशंस उनको पुथोक ngamgadawa mi dum laada wangam bayai so that is our immediate goal hai tare aduma we objectives State government of September thada Mapitel Dam Commission Taugani Laukukibado, Mapitel Dam Affected Village Organization, Housing and Land Right Network, Center for Research Advocacy Manipurna, Prime Minister da Tahundana Bahajabadagi Tokre Haina, Mapitel Dam Affected Village Organization ki Chairman Dominic Kashingna Fongdokle. Manipur Press Club Tapangtukpa Paugi Mifam Amada Dominic na State government na miyam gi kholau tabibagi mota dam masibu namduna commission taunaba matam leblakpadagi loop sing asina chahi sigi August mangada Prime Minister Office na khud thingjinbina bawakatke loinana Manipur gi Chief Secretary da Prime Minister Office ta ki commission taudana bakhanglaki dam asina hauzik phawba khunja kaya awab oibaga loinana tangai fadaba sengbat sagat kadaba kaya su lairibani haike Tauraga Housing and Land Right Network Darishna issue as Prime Minister da athubada intervent to view haina tarufum tamsida laibak phana PMO office na interventory taruku asina oidana mahoi September 2 da schedule to khidro ite inaugurate tawdre Development and Displacement in Manipur Habisida Nomgeba Consultative Mifam Ama Manipur Press Club ta pangthokre Center for Research and Advocacy Manipurna Sindra Pangthokibathormatuda Kohorgi Pulindra Koncham Housing and Land Rights Network Executive Director Shivani Mapitel Dam Affected Village Organization ki Chairman Dominic Kasing Susargyaki Center for Research ki Secretary Jiten Jumnamna Manipur da Housing Jayat Nariba kaya Marwaina Mapitel Dam Lotak Wetland Sports University na chingbagi issue singi matang da punawakal taminana ba mifamasi pangtokpani haike. Sa isapat ko sa lahat ng mga panaraga pagkota si tanan na ba ito makunin sa kung sa human right yes process development na sa pagkota sa lahat ng mga human right kung ba ato mo kasi sa process na malap na ba na kanyang sindagani. Andro Mandal BJP na sinduna nomgi ba level conference ama changam dabi dangarang pangtupagaloy na Din Dayal Upadaygi mapokumon thoram pangtokray thoram aduda mandal gi president KH Irabot Upliftment Andro Kendra gi president MD Fakruddin BJP gi wangangloy Dr. Nimai Chanduang su saryaki
September 22 mayang Imphal da anaba hangba chatluba mainam Khelendrobu maram chadana mioi kharana purakhibaga mari leinana sengdokpiu natrabadi organization tawriba sing akitu jungba pokle haina mayang Imphal constituency development organization na phongdokki Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada organization asiki publicity secretary Bankim Chandra Chongthamna Achum aran khangdana pangangang basi topiu numit aduda education minister gi kangbuna nongmai kapki haibadu nongmai kapaki makhol takide masi panghai hajin ba aran bawa famne BJP mandal mayang Imphal gi president Rabina phongtokki ba wafam gi witness leibra leirabadi miyam mamangda sengdok minasi haiki Wangoi Municipal Council की Ward Number 6 Wangoi Thodam Lekai की National Food Security Act की चेंग सुनयंदब की मतंगदा Ration Card Beneficiary Committee हाइबा अमना media दा फंगोरकली वापमसी मखाता न तौबीदनबा Women and Empowerment Organization Wangoi Thodam Lekai की Secretary T.S. Rasitombina ngarang Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unabada phongtokre Bengal Students Organization PSO gi lisingani tarataruk tarataret ki thau pugadaba miyoy singwa saklo bagaloinana Manipur Press Club ta Nipan Suba Federal Executive Council pangthokre nauna thau punaba khallaba miyoy singbo amuko gi advisor K.T. Rahman na wasak lokhe wasak lokhiba singadu gi manungda President Azizur Rahman Working President Sabir Ahmad Vice President Altaf Khan Shalim Singhamade General Secretary Abdul Qudus yauri Wasak lauraba matungda K.T. Rahmana Manipur asi Kanglup Khurup mayamna khundaba state amani PSO na mahi masing tamba amadi sotharaba khunai gidamak kathokpaga loinana thamoi sengna thabak tawfam thoi mairoi singna aigi mi ki khaidana lamdam sigi damak khanduna thabak tawraba matamdata tandu leitaba khunai ama purukpa ngamgani haike ani Kanglup ki wakal akubadu thadolaga aina pangani mana maitaini aina chingwini haiba wakal thadok minaduna Sadra ki community amu oina na koi thamoi senga sadra ki tabiyo. Thoramda the PSO ki hanagi President A. Wakil Ansari, MSF ki Chief Advisor Udoy Luang amadi Advisor K.S. Siras Uddin Khan su sargyaki. Thobal Municipal Council Ward Number amagi Councillor Okram Inaw Tombi Devi na sinduna Councillor sigi Ward Number 1 gi manungda laiba thoidok hendok na mai paklaba mairoi sing amadi Jahi Yamlaba Ahal Singbu Ikai Kumna Butpagi Thoram Ama Thobal Okram Community Hall da pangthokre Thoram aduda lisingani tarataruki board na lawba class 10 gi parikya CBSE na lawba class 10 gi parikya da mark wang na phangduna first second third tarba mairoi sing amadi Kosham amadi CBSE na lawba class 12 ki parikya da first second third tarba mairoi IMPMT lisingani tarakatok tamai paktuna Jenimsa MBBS tamliba mairoi singbu pung thogatuna manamatum piki amadi ahal oiraba mioi jamga kuntha da sukhudol tamki BJP Kumbi Mandal na sinduna Pandit Dinadayal Upadhyay ki chama suba mapuk numit ki thoram Kumbi Lai Sandong Community Hall da pangthokre BJP Kumbi Mandal ki office amasu Kumbi Lai Sandong da hanagi Minister M Mangi na hangtokre thoram adu kamari leinana miyamna Pandit Dinadayal Upadhyay ki photo dalai su katnai kai kumnabutke Lamdamadongi BJP ki thau puriba mioi kyamna sauk yakiba thorum adu da hanagi Minister M Mangi na haikibada Manipur ki apunba ki saktam ngaknaba amadi Manipur ki lairaba koknanaba senja thumjan haraba Congress pu maru phangna muthanaba khonasi haiki Hindu Muslim Sikh Isai ada berbeza cinta apun ama Dindayal Praniti Runa Mahaki Saktam dari Salam Serius Kali BJP Mayang Imphal Mandal na susinduna Dindayal gi mapukumon thoram Mayang Imphal Bazar da leba Mandal gi office ta pangthokre thoram atuda Mandal gi President Irom Ravi BJYM Manipur Pradesh ki Vice President Kongkham Rabindro Mandal Mahila Morcha gi President Haisnam Susila Su sargyaki Pandit Dindayal na pamjaramba sing thabak oina pangthokpagaloina na BJP bu mapangan kalhanduna anauba awonba chawkhatpa Manipur ama puraknaba honaminasi haina Kongkham Rabindro na phongtokhi
BJP Thobal District nasu Din Dayal gi mapukumon thoram Thobal da leba office tangarang pangthoki thoramatuda Hana Minister Oramba Laishram Jatra BJP Thobal District ki President L Deven Vice President Y Kumar Jitsu Sarugyaki Miyamna Pandit Din Dayal gi photo da laisu katuna ikai khundabutki Yelomi Kanbada Karigi ILP Mathau Taribanu Haiba topic ta district level symposium competition ama Kumbida leba Sanatombi Oriental English Kumbina Sinduna Kumbi Tera Kamandapta Pangthokre Class 6 tagi 10 Fawuda leba Mairoi Singi Tongan Bakangluk Kaidoktuna Atoihan Panakiba Symposium Hogdokpagi Thoramda Kumbi Municipal Council ki Chairperson Nomaitim Ombi Ibecha Devi Councillor Tilotama Devi Sanatombi Oriental English School ki Chairman and Angau Singh amade school atu ki founder Santakumana Maruba Mir Singh oina Saryake Founder Santakumana haikibada lamdamasita mitop miancha singna noma gi masing hengalapa kaya singa thoknaba asiguma makal ki symposium asi pangthokpani phongdoki Manipur State Legal Services Authority ki makhada Legal Aid Clinic Haurebi amade Social Advancement and Youth Development Foundation Naran Konjil Sinduna Nomi Eva Legal Awareness Forum ama Naran Konjil Mayai amasung Makhalaikai Community Hall da pangthokre Resource Person Singna Nupi Angang da Chathariba Miyot Minay National Food Security Act na Chingbaki Matang da Wangangke Phungrai Tang West Khulgi Manung Chanaleba Peter Simragi Yumda Bom Thamlambadu Manipur Naga People's Front Nani Hairi Lup Asigi Assistant Publicity Secretary Thomas Nyumagi Gerald Amana Peter Kari Sinpham Tawban Haibasi Ukhul da Leiba Manipur Police Amasung Ukhul gi Miyam na Khangi Mahak Chahi Tara Hena Ukhul dagi Dimapur Hendokna Ukhul Manungda Heroine number 4 business Tawba Asina Mahaki Sinpham Oiduna Tangkul Naha Kayagi Mapunsi Mangan Krabamishat Amani Mahak na Tawba business asi Miyam na Khangi Adubu NSN IM ga Mari Lainarga Tawba Thabak Nina Kanana su Mahaki Matakta Wa Haibangamde MNPF na Mabuwari Sanana Bakana Honay Adubu NSN IM na Mahapungak Senbanina MNF Tausa Dabadagi warning oina bomadu Mahaki Mayumda Tambani Peter na Luki Mamangda Numit Tarani Fawgi Manungda Sengdok Labade Mahaki Matakta Wayal Chatarpada Nagamiyam na Lan Logiganu Hari Kada Jiribam District Committee ki Nauna Safa Office Sama IB Lekai da Hangdokre Tharamatuda Jiribam Police ki OC in charge Gas School Kada Jiri District Committee ki President Huirem Mema Kada Head Office ki President Y Muhensu Saryaki English Singani Taraga Mangada Tokiba Ishing Ichau na Manghanta Ankraba Singi Compensation Pitok Tabaki Mayokta Flood Victim Demand Committee Chandelna Ngasidagi Impal More Lambi Amasung District Asigi Maroi Balambi Singda Matam Kastaba Economic Blockade Chathabahukray Impal More Lambi ki Thamna Pokpida Blockade Sogatpa Singna Impal Lomdagi Lakpa Amadi More Romdagi Thorpa Gari Sing Check Tauke Lalona Bapurapa Posing Handuna Puhan Kibamadi Chingtha Hubayauke Committee ki convener BD Vechana Ichauna Suan Kabayum Lising Amachani Kungamanga Nauna Sanana Bagidamak Thasi Kungamarida Sanction Order Tokle Amarunda Ichaudana Suan Kraba Low Inkol Mahi Marona Chimbagide Nasi Pawba Pibidre Hariba Singasi Senpam Pidriba Pawba Miyangi Kongjang Sangsingani Hari Wakot 5 District Council Constituency ki Handak Pangthoki Bamar ki Mikalda Mai Pakraba District Council ki Member Silam Lawzel ngasi Additional DC Kangpokpi T Manyana wasak lokre Thoramatu the ADC Southern Hills ki Chairman Holkalal Hangsing Vice Chairman Thangjaka Mishao District Council ki Member Singshu Sarugyaki Handak Pangthoki Mikalatu da IMC ki Member Silam na BJP ki Mirepta ki Vote Chahunga Marbutra Taruk Henduna Mai Pakibani Sagolban Kendra ki Kat Anguba Amasung Amuba Paiba Singi Pension ki Senfam ngasi Miyoi Chamapan Kungatareta Yentokre Sagolban Vijay Govinda da Pangthoki Bathoram da Kendra Sigi MLA RK Imo District Social Welfare Officer Su Sarukyake Lisingani Taragamanga ki March Thadagi Chahi Sigi February Paupagi Thamad Lupa Chani ki Changda Punna Lupa Lising Ani ga Chamre Beneficiary Singda Kusnaki Handak Katake Odisha the Pangthokiba International Theatre Festival of Indian Drama, Dance and Music Competition da Mana Kaya Lor Kraba
अपडेटेड ड्रामाटिक यूनियन बिष्णुपुर की मियोय सिंबो हराव तयाम ओपगी थरममा यूको बिष्णुपुर अमसुंग पायोनियर बिष्णुपुर अनि न सिंदुना पांगथोखरे यूनियन असिग ऑफिस ता पांगथोकपा ओपगी थरमदुदा वार्ड नंबर 4 की काउंसिलर बाला देवी यूनियन की प्रेसिडेंट थियाम कालीमोहन सिंह बिष्णुपुर ड्रामाटिक यूनियन की मेंबर के जुगेश्वर एडवोकेट गुरुमयम नीलमणि यावना मियोय क्यान सरगियाके ड्रामा कंपटीशन अतुदा बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड बेस्ट बलराम बेस्ट कृष्णा बेस्ट सुपर कॉमेडियन अमसुंग बेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड पुन्ना अवार्ड तरुक लौरखे इथाई खुनाव गवर्नमेंट हाई स्कूल की अवार्ड पर ओजा सिंह थारउ हाइबदाबीदा स्कूल असगी माइरोय सिंगना गेट लॉन्चिंदुना था सिगी तरा तरुक्तगी वाकत खोंजंग चथदुना लाक्वे ngasi एमसो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की प्रेसिडेंट कबिचंद्र मैते लाक्तुना माइरोय सिंग उनखे वाकत खोंजंग असि माइरोय सिंग डिमांड फंग्रिबा फावबा अदुमक चथखिगने हौजे हौजे स्कूल असगी ओजा निपाल हांगदुना लैरी हाइरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कबिचंद्रना वाथोक ओइदिना लैरिबा स्कूल असगी ओजा सिंह थारकनबगी दमक माइरोय अमदी स्कूल की अथॉरिटी की अपुनबा बॉडी अमना एजुकेशन डायरेक्टर हाइजबदगी ओजा निपाल तांकक मंगा थोकना थारकलगनी हाइना ऑर्डर थोक्तुना यानबा अमा लैख्रबनी अदुबु ngasi फावबा ओजा अमदगी हेना रिपोर्ट तौरद्री मरमदुना वालौरिबा ओजा सिंह सेप्टेम्बर कुंथा फावबुई मनुंगा स्कूल असिदा रिपोर्ट तौतुना माइरोय लाइरिक तंबिद्रबदी अकनबा एक्शन लौखतकनी हाइ याब लैख्रबसु ngasi सेप्टेम्बर की तांग कुनगा तरु निथौगाबा नुमित असि फावबदा तांकक मंगा नाइना ऑर्डर थोकलिबा ओजा सिंह असि एखोई सुनतगी ओजा अमखक्तदगी हेना स्कूल असिदा रिपोर्ट तौरद्री जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑडिटोरियम हॉल द मणिपुर साहित्य परिषद जिरीबाम की चही की मिफम पांगथोखरे थौरमदुदा खुराइजम निंगोल थिंबाइजम ओंबी माधवी ने इबा थीरसी मखोई खोंगुल हाइबा सैरिंग लाइरिक अमा फोंखरे अयुक के सेशन द मणिपुर साहित्य परिषद जिरीबाम की प्रेसिडेंट डॉक्टर ए गौरमणि शर्मा हानिक प्रेसिडेंट सिनाम तोनु बाबू जनरल सेक्रेटरी नवकुमार सिनाम चाना मरोइबा मियोसिंग ओइना सरुयाकी परिषद असिगी थौ पुननबा मियोय तरक माथुसु खनखे अनौबा प्रेसिडेंट ओइना एस खोगेंद्र जनरल सेक्रेटरी दा टी एस शरद कुमार खनख्रे नुंथिल की मिफमदा मणिपुर साहित्य परिषद जिरीबाम की एडवाइजर एस खोगेंद्र सिंह अमदे जनरल सेक्रेटरी खाइतेम कांतना मरोइबा मियोसिंग ओइना सरुयाकी कोंबा खेत्री लेकाई हैनोबोन कम्युनिटी हॉल की नौना साबा पब्लिक किचन बिल्डिंग अमा खेत्रीगांव केंद्र की हानगी एमएलए थांगजम नंदकिशोरना संगादुना मियाम द खुसनख्रे केंद्र से बीजेपी की ओइना मिरेप ओइगनी हाइना थोरकलिबसिंग मतम की मतुंगिना कनाना टिकेट फंगदगी हाइबदु चपचाना खंगबा ngamlagani हाइकी गेम विलेज जोन 2 लांगोल की क्वार्टर दलेबी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट सतुदाई खुलदगी पैखनलु रोंगमई चही कुंथाग मंगारोम सुरबी नुपी अमा थासिगी कुंगी अयुक पुंग तरारोम ताबा द्वाइदगी थोखिबदगी ngasi फावबा हंजिलक्रे माक फुट मंगा का इंची अहुंग वांगी ममाई सांगी कुचुंगवी मसम मुरोदा सांगी मांग थोखिबा मतमदा हिगोक मचुगी जिन अमा सेपखी अंगौबदा वोथांग नबना चेनबा टी शर्ट अमा लिखी कनागुमना मापु थिंगनबिरबदी मोबाइल नंबर 8794171858 नत्रगा मनाक नकबा पुलिस स्टेशन दा खुसनबियु हारि डाइट कक्सिंगना चही असिग अगस्त की तांग कुनगनी पांदा पांगथोखिबा डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन की चांगयंग परीक्षा की फल लाउथोखरे लागिबा अक्टोबर की तांग अहुमदगी क्लास होरगनी हाइना डाइट कक्सिंग की प्रिंसिपल ए के जातिसोरना खंगलक्री सोशल वॉरियर्स मणिपुर दिल्ली टीम ने सिंधुना हौजी हौजी एम्स तलाइंग लिबा थांगजम विद्यासागर अमसुंग एल राजेंद्र की तंगाई फदबा ई एमडी फिरोज राजशेख अमसुंग घनश्याम ने पीखरे वॉलंटियर अनिबु सोशल वॉरियर्स मणिपुर की माइकेदगी थागत फोंथोकली हौजी सानब की पावमुक लोबिरसी नसीगी सानब की पाउदा टर्निंग डेवलपमेंट क्लब मयांग लांगजिंग द सिंधुना चथरखिबा अहुमलक सुबा अंडर 14 7 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट की विनर मंगाल एफसी कोंथाक खाबन ओइख्रे ngarang सानकिबा फाइनल द टीम मंगाल एफसी ना एलसीएफसी लेमखोंगबो टाई ब्रेक ता अहुम सिनोद थोइदुना विनर ओइखिबनी बल्गेरिया ने युम्बु ओइदुना ngasiदगी पांगथोगिबा तरुकलर सुबा वर्ल्ड जूनियर वुसु चैंपियनशिप ता सरग यारुनबा इंडिया की टीम ngarang दिल्ली थादोख्रे
चैंपियनशिप असिदा इंडिया की मौत सिंधुना मणिपुर की सानारोई वाई जेमसन अचोम तावाफ हंजबम करंजे थौदा मालेमगान भी अमसुंग एन रोसिबिना सरुयाखी जिरीबाम चथरीब तरुक सुबा पी तिलोतमा देवी मेमोरियल 3rd डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की ngasi sanakibा मैच तदबुंग वाईसी केएम वाईसी बु गोल अनि अमदा थोइख्रे हयेंग एसडीवाईसी अमदी एलएलएफसी का सानगनी अमरोमदा ग्राउंड असिमतदा सानरिबा टीएस राधामणि मेमोरियल 1st डिवीजन फुटबॉल लीग जेवाईसी जरल पोक्पिना एलएफसी नुंग्रेजांग बु गोल तरुक अमदा थोइख्रे हयेंग इचेल क्लब दिबोंग अमसुंग तित्रित लमदाइलोंग सानगनी पुणे दहंदक पांगथोकदौरिबा 35 सुबा एडिशनल रेसलिंग एंड पनकरासन नेशनल चैंपियनशिप ता गोल्ड मेडल फंगखिबगा लोइनना असम दा पांगथोकिबा नेशनल ओल्ड मार्शल आर्ट गेम्स 2 गोल्ड मेडल फंगख्रबे निंगथौखोंग अवांग लेकाइदगी लाइश्रम प्रिया महांगना तमलिबा स्कूल निंगथौखोंग मॉडल स्कूल गे टीचिंग अमदी नन टीचिंग स्टाफ सिंग हराउ तयामनो वक्रे थौरमदुदा हौरा दा पांगथोकिबा नेशनल योगासन चैंपियनशिप ता गोल्ड मेडल लौरख्रबे सिटलजीत सलामसु गोल्ड मेडल खुदोल पटपीतना तरामना ओखी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना पांगथोकदौरिबा 3rd डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट ता सरुक यागदौरिबा एसएससी टॉप मे लेकाई सानरोइदा फुटबॉल अमदी यूनिफॉर्म सिंह कैथ्रिगांव केंद्र के हाने एमएलए अरंबा टीएस नंदकिशोर खुशनख्रे न्यू दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम चथरीब 53 सुबह सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के ngasi सानकिबा मैच मणिपुरना युवा झारखंड बु गोल 3 माइथिबा पीदुना क्वार्टर फाइनल चंख्रे मणिपुर की माइपाप की गोल अदु एच दयाल ने गोल मंगा टीएस क्रिटिना अमदे टीएस बेबीसना गोल अममम चंखी थासी तांग 19 दा क्वार्टर फाइनल मैच सानगनी हौजी सानबगी मखाताबा पाव बोया निथौजमदगे मुक्लोबिसी ngasi manipur gi tongan ba mafam singda sanaki basingi makahtaba pawda football Imphal West District Football Association na sinduna YWC ground malomda team taruk na saruk yaduna ngasi dagi taruk suba ke Karnajit Singh Memorial 2nd Division Football League Tournament hokre hautopoki thoramda malom gram panchayat ki pradhan Kangjam Ongbi IBI All Manipur Football Association amadi Imphal West District Football Association ki President S. Sanatomba City Optical Rims Road ki proprietor Moirang Team Dipu Social Activist T. Borzen amadi El Kunjona Thoramba Pusing Oike Tournament asigi ngasi ahuba numit ki sanakiba match ta MTSU Malom amadi YWC Langthawal goal amata sanadana draw satkre match asida MTSU Malongi Sanaroi S Nanau Amadi and Kabada Center Referee Unsporting Behavior Gitamak Yellow Card Utki. League Asigi Matangi match Tha Siki Tang Kunmar Palgi Nungtilpung Amatabada Bamyal Patsoi Amadi WSC Langthavalga Sanagani. Ani Suba match Nungtilpung Animakai Tabada ISNSC Hawaii V Amadi UPC Wainam Lekaiga Sanagani. Amarwanda Association Asina Sinduna Ground Asida Team Tara Humdoina Saruk Yaduna, Hayeng Deki, 3rd Division Football League Tournament, Hauragani. Hayeng Ahobanumiki, Nuktilpung Amatabada, Ahanba Mes Oina, MSC, Malom Amadi, SDC, Samuroga, Sanagani. Anisuba Mats Nuktilpung Animakai Tabada, SYPA, Sekmai Amadi, YOC, Kodong Popiga, Sanagani. Pangthokadoriba League Asida, Saruk Yagadoriba, Malom Student Club, MSC, Malongi, Sanaroi Singda, City Optical Rims Road ki proprietor Moirang Team Dipuna sponsor toba Sanaroi Singh asina litkadaba uniform team asigi coach A Nabachandra da khusinaki uniform sing asi thalibun team masida make pangbirakani lamdam masileba malum matung maka Kero Imphal East District amadi Sabrises Kuntaruk Suba State 11 S Group amadi Inter District Kerom Tournament ki final da thengnaragani All Manipur Kerom Association amadi Nepra Menjor Pukri Mapal Youth Development Association Sagol Banna Sinduna Sagolbal Nepra Menjor Pukri Mapal ki Community Hall da Thasi Kitang Kunmari digi Tim Mangana Saruk Yaduna Chathariba Kuntaruk Suba State 11 S Group amadi Inter District Kerom Tournament ki ngasi chanakiba match singda Imphal West District Team B na Imphal East District Team A bu set ahum sinoda maithiba pikre
मैच असिगी अहानबा सिंगल्स की सानखिबदा इम्फाल वेस्ट टीम बी की सानरोय एम माधवना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट टीम ए की सानरोय टी ए सिंगलेनबु सेट अनि सिनो कुनिथोय मरी अमदी कुनमंगा मापलदा माइथिबा पिखि अनिसुबा सिंगल्स की सानखिबदसु इम्फाल वेस्ट की सीएस अरुणा इम्फाल ईस्ट की एस रोमेंद्रोबु सेट अनि सिनो कुनमरी मरी तरानिपल तरात्रेता माइथिबा पिखि डबल्स की सानखिबा मैचता इम्फाल वेस्ट के ए अमरजीत अमदी टी एस रोबर्ट की जुराना इम्फाल ईस्ट की के कुमार अमदी नोंगथांगी जुराबु माइथिबा पिखरे मेन्स टीम की ngasi सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल मैचता इम्फाल वेस्ट टीम बीना इम्फाल ईस्ट टीम ए बु सेट अहुम सिनोदा माइथिबा पिखरे अनिसुबा सेमीफाइनल मैच की सानखिबदा सर्विसेसना इम्फाल वेस्ट टीम बी बु माइथिबा पिदुना फाइनल संख्रे मैच असिगी अहानबा सिंगल्स की सानखिबा मैचता सर्विसेस की एल राकेट्सना इम्फाल वेस्ट की सोमंतबु सेट अनि सिनो कुनमंगा अमदा माइथिबा पिखि अनिसुबा सिंगल्स की सानखिबदसु सर्विसेस की एल nganthoi इम्फाल वेस्ट की एच हेरोबु सेट अनि सिनो कुनमरी तरामंगा कुनिथोय मरीदा माइथिबा पिखि डबल्स की सानखिबा मैचता सर्विसेस की सुरेन अमदी गौरश्याम की जुराना इम्फाल वेस्ट की ननाव अमदी अटल की जुराबु सेट अनि अमा तरामंगा तरा कुनमंगा अमदी कुनमंगा तरुकता माइथिबा पिदुना फाइनल संख्रे वॉलीबॉल खुमलंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इंडोर स्टेडियम दा टीम तरामदोइना ग्रुप मरी ठोकना खाइदोक्तुना चथरिबा तरामंगा सुबा सब जूनियर स्टेट 11 वॉलीबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा मैचता NYBA नावरेमना MYYA अंड्रोबु सेट अहुम सिनो अनिसुबा मैचता IGO ओइनामना 11 स्टार वांगुबु सेट अहुम अमा अहुम सुबा मैचता ALYPO पाटसोय पाट 4 ना LSC लिलोंगबु सेट अहुम अनिदा मरिसुबा मैचता SUWC शांतिपुरना HYDCCL हैक्रुजम्बु सेट अहुम अनिदा मदि ACTL युरेमबमना 7 स्टार इथाइबु सेट अहुम अमदा माइथिबा पिखरे अमरमदा स्टेडियम असिदा टीम तरामरीना ग्रुप मरी ठोकना खाइदोक्तुना चथरिबा 63 सुबा जूनियर स्टेट 11 वॉलीबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा मैचता ACTL युरेमबमना IGO ओइनामबु सेट अहुम अमा अनिसुबा मैचता KLYA नंबोलना 11 स्टार वांगुबु सेट अहुम सिनो अहुम सुबा मैचता NYBA नावरेमना TRYBA टीम बी उखुलबु सेट अहुम सिनो मरिसुबा मैचता बाखे लंफेल सना कथेलना YBA ngairangbanbu सेट अहुम सिनो मंगा सुबा मैचता LLMC लैमपोपमना SDC सामुरोबु सेट अहुम सिनो अमदी LSC लिलोंगना NYDC खाइदेमबु सेट अहुम अमदा माइथिबा पिखरे याई स्कूल कांग गोपाल देव कांखुट याई स्कूल न सिंधुना गोपाल देव कांगसंग याई स्कूल दा कांखुट मापल न ग्रुप अनि ठोकना खाइदोक्तुना थासी की टांगकुल देगी सथरिबा गोपाल देव लीग कम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचता CRC खुंद्राकपमना सिंथंग लाइरंबी कांखुट नंबोलबु पांजिल कुनमंगा कुनमाथोय कापतुना माइथिबा पिखरे हयेंग टेका पिसुम अमदी थाका थांगमैबलगा सानगनी सिंजमई कांखुटना सिंधुना थासिगी तांग तरानिथोय की कांखुट तरानिथोयना ग्रुप मरी ठोकना खाइदोक्तुना सिंजमई कांगसंग नामारकपा मांडोकम कम्युनिटी हॉल सिंगा मथक्ता चथरिबा मंगा सुबा मंगसाताबम इबोयाइमा अमदी पुइनबती मेमोरियल लिकम नॉकआउट केंद्र वाइज कांग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचता ओइनाम केंद्र कांखुटना थोंजू केंद्र कांखुटपु पांजिल कुनिथोय तरमदोय कापतुना माइथिबा पिखरे हयेंग मैच लेरोय कोंगबा कांग ऑल मणिपुर कांग एसोसिएशन सिंधुना इमा अंगोबी कम्युनिटी हॉल कम कांगसंग कोंगबा लाइसम लेकाइदा थासिगी तांग तरा तरुक्तिगी कांखुट मरीना सरुक यादुना चथरिबा अनिसुबा W गुलाब चांद सिंह अमदी W ओंबी श्यामा देवी निंगसिंग कांग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचता सलुंगफम कांखुटना लांगमैथे कांखुटपु पांजिल हुमफुमरी निफुमदोय कापतुना माइथिबा पिखरे हयेंग मैच लेरोय थागचरिबोयाई हौजल असलपदा ngasi nomugi oiba aying asagi paw muk lobisi ngasi nomugi oikiba aying asagi pawda ICAR lamphel patagi phangba pawgi matung ina ngasi gi khwaidagi sakhiba degree celsius 30.3
ख्वाइदगी इंबा डिग्री सेल्सियस 10.6 नुंसित्ता यावबा इसिंग मनिलगी सांग अयुक्ता सादा 39 नुंथिलदा सादा 63 ओइखि ngasiगी nong sukhibagi sang 55.3 millimeter ni Hozeroibada maroiba pau amuka na pizeri MLA TS Shyamkumar Sung Dr. I Ibon bi watakta thangat kiba disqualification case Manipur Legislative Assembly Speaker na dismiss tawre BJP na center da sarkar pairap chahi ani makai helaba phawada Manipur ki kari sabab tawkhabagi haiba praja singna chapcha na khangi haina Chief Minister Okram Ibobina phangdokre amade Jananeta Irabon leikidabagi umpuga manga suba ningsing thauram ngati Manipur ni mapong kayada Pakistan na paktuknakre ISTV na pijama pau matang salujere meng kabiri basingbo amukan na